alafu wabie Oduri wakuje. Amen. Thank you, admin. Bwana asifiwe. My bishop, the clergy and the church leadership and everyone in church this morning. Praise God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mine is very brief. Ni about medical camp. Kama vile tunajua medical camp yetu ni tarehe 11 tarehe 12 December. It's on a Thursday and a Friday. Na sasa tunawasihi nyinyi wote, hata wale wanafikiria wako sawa, come for the check-up. It is very important to get checked. Tumepewa opportunity by this church ya kuangaliwa. Our chairman from UK ameongea kuhusu cancer. And kuna mahali tulienda na Rev kwa hospitali nyingine, and walikuwa wanatuambia wao wako tayari kuja kuangalia watu wetu. And given that opportunity, utilize that opportunity, angaliwa mapema. The only way ni kujulikana mapema, kuangaliwa mapema, ile shida yenye uko nayo na unatibiwa. And I'm very happy. Na nikipita tu huku napata, tukipatana na Mama Irungu group yake yenye iko na Mzee Stanley, tukipita unasikia nilifanyiwa, nilienda, nilikuwa najaribu kuangalia zile bills zote zetu zenye zimeweza kulipwa through the program. It's such a huge bill. Na hayo yote ni mpango wetu wa health. Kuna watu wenye pia hatujaweza kusaidia. Kama hatujaweza kufikia, just jua tu tunaendelea na tutakufikia na utaweza kuangaliwa. This time mtakuwa mnaona hospitali mpya. And ningetaka kusema kwa zile hospitali zenye mnaona tukileta, kuna hospitali mingi sana huwa zinataka kukuja but huwa hatuwaruhusu. Kabla ya hospitali yote ikuje, huwa tunaenda kuangalia kama hiyo hospitali iko sawa. Kuna mambo mengi sana hufanyika na mahospitali. Monday kuna hospitali 2 nilienda nikaangalia, na hao tutakuwa nao kwa medical camp. So tunaendelea tukiongezea mahospitali, sio zenye tu ziko karibu na sisi, mpaka zenye ziko mbali, ili watu wetu wenye wako mbali waweze kuangaliwa. Kuna program 2 tulisema about next year. Our bishop is working to make sure that tuko na program ya elderly wenye hawawezi kukuja kwa kanisa, vile watakuwa wanaenda kuangaliliwa nyumbani. Na hao wenye watakuwa wanaenda kuangaliliwa nyumbani, watakuwa wanaenda kuangaliwa na the caregivers wenye tuko nao in the house. Kwa hivyo, if you've been looking for that opportunity, don't give up. Wait upon the Lord. Na najua itakuwa. There is also the hypertension and diabetes program yetu tunaanza next year. In the course of the week, the medics in church, kuna wenye tutachagua, watakuwa wanaenda one day in a week, wanaenda kuangalia wale watu wetu wenye wako huko nje, wenye wako na diabetes na pressure. This time round kwa medical camp, tutakuwa na the registration of PWDs, people living with disability. Tutakuwa tunafanya registration. Kuna wale watoto wenye walisaulika, watu wenye hawako kwa program ya serikali. So that you be a beneficiary of the government programs, lazima ukuwe registered. And this time round, we shall be doing the registration. Tulipata barua yetu leo, and we'll communicate more about it on Sunday. This time medical camp, it will be a full treatment process. Na ukiingia kwa tent, kama umeingia kwa Shamata, utakuwa unaingia hapo, unatriajiwa hapo, diagnoziwa hapo na unatibiwa hapo. So zile hospitali zinakuja, tunapanga vile kila hospitali itakuja na dawa. Kwa hivyo this time haitakuwa unatoka hapa unaenda pale. Unless hata zenye ziko specialized za meno na macho, we still have the hospitals zenye zitaweza kuangalia. I would also want to thank Bishop Kimani, as he has mentioned. Bishop Kimani has linked us na another team US, wanaitwa Amken. The Kenyans in America pia wangetaka to join next year for the medical camp. We are still in that process. We are also working on a program ka health financing to make sure that how watu wenye maybe wakienda hospitali
wanakosa kutibiwa for a certain reason, that to make sure that next year tukiingia hiyo sababu kama ni pesa or whatever reason, to make sure that the program itakuwa very perfect to our people. Thank you so much and God bless you. Kindly come on 11th and 12th. Na wale watu wenye wako huko hatujaweza kuwarich, kama unajua kuna mtu mgonjwa wako mahali, bring that person. We'll have enough hospitals, enough medicines for those people. God bless you and have a fruitful Sunday. Pigia Yesu makofi mazuri. Odori, tusalimiane tu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wako huko nyuma tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa kuweza kutufikisha leo katika kanisa hili. Ndugu Bishop, tulikuwa hapa last time na leo tena tumerudi. Na sio kukuja peke yake, maana Bishop tunakushukuru. Uliwapatia wafanyikazi wa matatu. Sasa tunapoongea tuko na mapastors wawili. Tuko na yule pastor anaitwa Kimani pale JCM Limuru, na vile vile juzi umetuongezea pastor ambaye anaitwa Pastor Edwin kule JCM Joska. Kwa hivyo Bishop, tunajua unapenda wafanyikazi wa matatu na tunaomba tuendelee kushirikiana na wewe katika shughuli za kueneza injili. Mimi sina mengi ambayo ningeenda kusema Bishop, ila tu nikukushukuru na kulishukuru kanisa la JCM, maana umeshikilia watu wetu. Leo hii wafanyikazi wa matatu wako more aligned to JCM than any other church, and that one I'm saying without fear or any contradiction. So I thank you, Bishop, for that. Bishop, when we were here the last time, we agreed that we are going to start an outreach program for us matatu drivers, conductors. You said you are supposed to be called captains and crews, sio madereva na makanga, si ndio? So that name I think itaendelea kuwa. So our outreach program, Bishop, uliambia pastor ashughulikie. Bishop haijashughulikiwa, kwa hivyo tungeomba sana tuanze outreach, kwa sababu wafanyikazi wetu wa matatu hawana nafasi za kuja kanisani. Kwa hivyo tukiwapata kuhubiria injili kule, pia kwetu itakuwa ni jambo la maana. Jambo lile lingine, bwana Bishop, pamoja na kanisa, tungeomba sana msaada wenu katika maombi. Mnafahamu fika kwamba huu ni msimu wa Krismasi, na wakati wa Krismasi sisi madereva, sisi makondakta tunafanya kazi ya kusafirisha watu katika sehemu tofauti katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo wakati huu ni wakati ambao tunaomba kanisa tukuje pamoja ili tuweze kushirikiana na tuombe madereva hao ambao wanabeba maisha ya watu, ili tusiwe na ajali mingi katika msimu wa Krismasi. Lile jambo lingine ambalo ningeguzia sana na ambalo linatuuma sana Bishop, wafanyikazi wetu, tunapoongea saizi kuna mmoja wa wafanyikazi wetu amekufia kule Russia. Alikuwa dereva wa matatu, jinsi ambavyo alichukuliwa na kupelekwa kule Russia kwenda kupigana, mtu ambaye hajatrain hata kuwa mwanajeshi, ameenda huko na kwa bahati mbaya ameaga dunia. Kwa hivyo pia tuna mzigo mkubwa sisi kama wafanyikazi, jinsi ambavyo tunakuwa treated na watu wetu kuchukuliwa kwa njia ya kiholela kupeleka kwa nchi ambazo za kigeni, kulazimisha kupigana vita ambavyo sio vyao. Pia tunaomba msaada wa kanisa katika hali hiyo. Pia Bishop, tuna viongozi hapa ambao tumetembea pamoja nao. Wale ni wafanyikazi katika sekta hii, na wamesema wamekuja hapa mbele ya kanisa hili ili waweze kupata blessings ama waweze kupata maombi yao, kwa sababu wanataka kuwania viti vya political seats mwaka wa 2027, na wamekuwa wakikufuata. Na leo hii tuliposema tunakuja hapa, wakasema lazima tuandamane pamoja nao. Naye ni ndugu Anthony. Ndugu Anthony, popote uliposonga tu karibu, na ndugu Irungu. Ndugu Irungu anasimama kiti cha MCA kule Hamza katika Makadara constituency. Naye ndugu Anthony Mwangi anasimama kiti cha MCA katika sehemu ya Githurai ward katika Roysambu constituency. Kwa hivyo kwa hayo mengi Bishop, tunakushukuru. Tutaendelea kushirikiana na kanisa hili, tutaendelea kujenga kanisa hili, maana hapa ndio tuliamua kukita mizizi yetu, na unaona leo tumeongezeka. Next time
tutaongezeka zaidi. Na katika zile satellite churches pia tuko wafanyikazi wetu wanaenda katika kanisa hizo. Kwa hayo machache na washukuru sana wa Kristo. Mungu wa neema akapate kuwabariki na apate kuwajalia mema. Asante sana. Tuwapigie makofi wanapoketi. Najua bishop atawaita baadaye, atawaombea. Tuwapigie makofi mazuri. Waongezee makofi mazuri. Na pia najua wametuletea unga. Mungu awabariki. Na pia sababu pia wametuletea unga, Dungu ukiangalia kwa simu yako kuna mtu ameweka 10k. Hemo ile uletwa Kiss Muthoni Dubai. Amesema bishop hiyo pesa ameweka uongezee unga ya chapati ya December. Ile ukagurira atumia ari akoro. Tumpigie makofi akiwa Dubai. Amen, amen. Bas ndio niweza kuleta Pastor Frank atumalizie, tulete baba askofu. Niko na huyu mzee ametoka Amerika. Na hiyo timu yako simameni dakika moja tu hapo. Baba askofu muthuri uyu ni mushirika witu kuria Amerika, makoragwo na Mr. and Mrs. John Kago na makoretwo guku na tondu gucoka maracoka ni marehoete muno magicoka uhoere mwana wao niguo acoke kanitha-ini. Kwa hivyo ninajua hiyo nafasi ukikuja utaweza kuendelea. Tuketi chini tupitane, tumpigie makofi mazuri. Ni washirika wetu wa JCM America na najua tutabarikiwa. Kwa hivyo nafasi hii nileta Pastor Frank atumalizie hii kipindi cha matangazo. Tumpigie Pastor Frank makofi mazuri. Muongezee man of God makofi mazuri tena. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let us appreciate our admin Njoroge James ni undu wa kuruta wira mwega na gutongoreria githomo na njira njega. Reke itumuhure ruhiru ngi wega. Amen, 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 amen. Tikua ndagika nyingi haha, our bishop Reverend Joy, Evangelist Gatuthu na chairman na patron na chairman wa UK. Tunafurahia sana kwa kuwa pamoja nasi wa today's service. May God bless you so much. Tikua mahinda maingĩ hamwe na shirika aria aitwa online maratwirorera o kuria guothe muri muigue ne tumunyitite ogeni na andu aria othe mokite na ni rita ria uria guthoma muthenya wa umuthi thiini wa kanitha-ini uyu witu muigue ne tumunyitite ogeni. Ngai amurathime na amwike wega. Nikwenda kumuririkania our weekly fellowships no irathie na mbere na muthenya wa Wednesday niguo tugaga niguo intimacy Wednesday niguo tunyitithanagia fellowships itu ciothe cia week cia tumia cia thuri na youth. So may God bless you so much. Mugithie na mbere na kwirutaniria guka naguo muthenya wa Thursday niguo muthenya wa atumia othe nao macemanagia fellowship ya muthenya wa Thursday na atumia ne muraririkanio that the last Sunday of the month niguo muhaga itambaya. Koguo ungirora muthenya wa muthi kanitha-ini ni ukuona atumia aingi ni mohete itambaya no kuri matohete. Koguo acio nao itoe kana ni itambaya mutari kana ni kuriganirwo kana ni atia. I think mamtosha utaangalia hapo na ili all women's wanakumbuka that during the last Sunday of the month wanafunga vitambaa. May God bless you so much. And those ni Friday ni go fellowship ya athuri na from the chairman desk ni murathirikanio athuri othe muthie na mbere na guka nigetha mukanyitanira muthenya wa Friday na gawitu ni akumurathima na ni akumwika wega. Na thank you muno tondu athuri muraruta wira mwega thiini wa kanitha-ini na ni moyo twina project haria nja irathie na mbere na koguo no turaririkanio ati andu aria meranĩire indo na aria matahingitie project ciao mathie na mbere na kuhingia nigetha project itu ihote guthie na mbere. Muthenya wa umuthi nigwenda kumuririkania ati on this coming Sunday niguo Bishop Appreciation Sunday. Rwa mundu ucio ngiumuririkania ni uraririkana ni Sunday ni akwira ati ni uraririkana niguo tugakorwo na Bishop Appreciation Sunday na koguo ni ngumwihoya ati kiumia giki mukorwo mukihaririria nigetha bishop witu akona kana ni tuonaga wira uria arutaga na njira iria tugoka kumucokeria ngatho na kumutithia ni undu wa wira mwega aturutagira twita kanitha wa JCM. Koguo ndiramwihoya muno muririkane na ndiramenya ikundi ni marebanga atumia ni kuri uria marebanga athuri ni mari na uria marebanga youth na online church na
even our churches, our international churches, the JCM UK Church and USA churches. Nĩndĩramenya nĩ kũrĩ na ũrĩa andũ marebanga nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio na nĩ njũĩ nĩ tũgakorwo nginya na ageni. Koguo mũthenya wa Sunday kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo nakĩo na wende ku appreciate Bishop ũmũrehere ũmwĩre thank you nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrutaga kana gĩko gĩa tha wanona neka na ndũrona ihinda rĩa kũmwĩra nĩ thank you. Mũthenya wa Sunday nĩ tũhetwo ihinda rĩu nĩ kanitha rĩa kũcokeria our Bishop ngatho na kũmũ appreciate nĩgetha tũmwĩkĩre hinya no shaba wa kũhota gũthiĩ na mbere na gũtutungatĩra twĩta kanitha wa JCM. Na Bishop, you are so much happy and leverage joy. Thank you for good job that you always do for us. No twage maũndũ maingĩ, no twage ciugo nyingĩ, no nĩ tũmũhoyagĩra Ngai athiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Mũthenya wa December 11th 12 otoguo area ciaiga twĩna medical camp, koguo niĩ no kũ insist andũ othe mwĩtĩkĩre mũke mũrorwo na nĩgetha, and it is free medical camp ikoragwo free, gũtirĩ mũndũ wĩtagio kĩndũ, koguo nĩ wega harĩa ũrĩ onokorwo nĩ ũraigua ta wĩ sawa ĩtĩkĩra ũgoka nĩgetha ũkarora nĩ 2 days 11 and 12 na tondũ our reverend and her team nĩ metĩkĩrĩte gũtũbangĩra mũthenya ũcio na magatũbangĩra thikũ icio cierĩ gũkũ kanitha-inĩ, mwĩtĩkĩre ithuothe tũgoka na any support that you like to support the team and the health team nĩ ndamwĩhoya na gĩtĩo. Namba ya our reverend iko pale. Any idea you have kana anything you have to support that team, the health team, you are around and you are free to call that number and give your support on the same. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda kũmũririkania atĩ mũthenya wa rũciũ twĩna mathiko ma mũcirika ũmwe witũ mũtumia ũrĩkĩtie gũtũtiga na nĩ mũcirika witũ wa kanitha ũyũ. Koguo mũthenya wa rũciũ nĩ ndĩramũririkania atĩ mwĩtĩkĩre ithuothe tũgathiĩ and our bishop will be presiding, tũgathiĩ nĩgetha tũnyitanĩre hamwe na family ĩyo na nĩgetha tũmomĩrĩrie na Ngai witũ nĩ akũmũrathima kuma thaa 2 nĩguo tũgacemania harĩa KU tondũ nĩkuo mwĩrĩ wĩkuo. Koguo atumia othe mũkoha itambaya, the Tabithas, na atumia women of compassion mũkoha itambaya cianyu nĩgetha tũgacemania hau na Ngai witũ nĩ akũmũrathima na nĩ akũmwĩka wega. Mathiko me harĩa Matangi Ruiru, Matangi nĩ harĩa wakinya Kimbo kũingĩra na hau niho mathiko marĩ. Then nĩngũmũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũrathiĩ ta kanitha kũhinga macakaya. Koguo twarĩkia service atumia, athuri, youth na ikundi ciothe mwĩharĩrĩrie tondũ nĩguo tũgũthiĩ kũhinga macakaya ma mũico na nĩ ithuĩ twĩna gĩthomo. Koguo from our chairman and the chair lady Mam Tosha nĩ ndĩramenya nĩ mũreharĩrĩria na nĩgetha ithuothe tũkorwo tũkĩgomana harĩa nja na ngari citũ ciothe cia kanitha nĩ igũkorwo igĩthiĩ na Ngai nĩ akũmũrathima na nĩ akũmwĩka wega. Widows othe nĩ mũraririkanio from your charity kit nĩ mũraririkanio atĩ Friday nĩguo mũthenya wanyu wa prayers and fasting day. Koguo Friday no widows othe mũririkane nĩguo mũkwakorwo mũkĩgomana gũkũ kanitha-inĩ na Ngai witũ nĩ akũmũrathima na nĩ akũmwĩka wega mũgĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna events igĩrĩ cia shirika itũ. Twĩna event ya Esther harĩa Blue Spring akĩlaunch ũhoro wa ministry yake no tungata ũrĩa makoragwo naguo na timu yake. Koguo Esther najua uko hapo, unaweza simama ama ashara already toka. Okay, asante. Koguo nĩ aramũririkania Esther wa praise team, mwĩtĩkĩre tũthiĩ nĩgetha tũmũsupport na Ngai witũ nĩ akũmwĩka wega. O rĩngĩ twĩna event ya brother ya Wanjĩra ũrĩa tũhuhagĩra karumbeta harĩa na nĩ tũraririkanio ona mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa aciari maheirwo last Sunday, kũrĩa aciari maheirwo cards. Nĩ muonire tũkandi tũu twa kũingĩtwara ciana citũ free ũthiĩ gũthaka kũrĩa. Nani ambaye alipata kandi? Inua mkono wako ya mtoto wako kama ulipata kandi yako. Asanti, naona kuna wale walipata na wengine hawajapata. I think sikokei, sijui kama hizo kadi zilibaki na ili ya wale ambao wazazi wakupata kandi na kupeleka watoto wao mwĩtĩkĩre muheo tũkandi tũu nĩgetha ithuothe nĩ tũgũthiĩ. Nĩ opposite harĩa Ofrosayari opposite hau niho tũgũkorwo tũgĩcemania. Atumia nĩ ndĩraririkanio nĩ mũgũtigwo thutha wa gĩthomo tanathiĩ macakaya, nĩ mũgũtigwo thutha wa gĩthomo o ndagĩka nini from our reverend. Koguo atumia othe mwĩtĩkĩre gũtigwo.
youth nĩngwenda kũmũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ nĩ tũrarĩ na youth conference last week from Wednesday ngina mũthenya wa ira Saturday, na nĩ irarĩ njega ngwĩciria nĩ kũrĩ arĩa maragĩire na ihinda rĩa kuona